people, we are live sa Oroqueta City Plaza karon. Dagko kayo ang balod. Yes, mga langga makita. Shout out sa tanan. Nanakos imabaw, nakos kalangitan mga ka-people. Shout out people of Oroqueta, shout out sa tanan. Shout out AJ, shout out Jonald, shout out Shayna, shout out. Shout out Idol from Donbig, Jeffoy, shout out. Namitik ta via drone. Wow, duta sa balod eh. So na ko yung mga children kauban. Shout out David. Shout out sa tanan. Shout out. Shout out Mark. Live na live sa people of Oroqueta. We are live. Dito kay kusog ang hangin. Shout out Sir Ethel. Shout out Mary Dragnel. Shout out Richie. Shout out Rogilo. Shout out Billy. Shout out sa tanan. Shout out. Nag-hi sila. Hi. Kita ninyo. Shout out Richard. Shout out Mirasol. Grabe hangin kayo dito karon sa ato Oroqueta City Plaza. Bird. Kita ni mo langga. Shout out kung Carpina. Shout out ni Archie. Shout out Dragnil. Dagat. Nakos imabaw. Hi, babe. Pakita ba na mo? Shout out Saring. Shout out Archie. Shout out Jonald. Shout out. Nakos imabaw. Tabang guys. Naglupad ko. Shout out to 100 viewers. Hi. Natas kalangitan mga ka-people. Shout out Honey Barreto. Shout out Riza Flor. Shout out Rosel Dahaw. Nagpila Bratora atong langgam. Shout out lang, shout out Apple. Shout out Emmanuel Abuton. Shout out Baby Kulot. Shout out Carpina Tahero. Nako sa imabaw mga ka-people, hangin kay dire, naglupad ko. Nagsakay ko helicopter, char. Shout out sa tanan, ninaot nga dili ta maligo sa dagat kay grabe ka kusog ang balod. Shout out Regine, shout out Janrick Takan the second. Shout out Vina, shout out Saring. Shout out Poli Vitario Magsayo, shout out Winnie, shout out Yang. Nako Plaza. Nata sa imabaw, nata sa kalangitan. Barato talagi. Shout out Ethel. Shout out people. Kulbaan bi ako mga ka-people, ga-drive ko na ako gimabaw, kusog kay hangin. So as we can see now, muna nito Oroqueta City Plaza. Shout out Christine Joy. Shout out. Shout out Yang, shout out Saring. Shout out Netsa, shout out lang. Kuyog ko boss ato tag Russia, hali. Shout out sa tanan, anatas imabaw. Shout out Almer Larot. Shout out Female. Shout out guys. We are live, nata sa imabaw karon. Shout out Scott Miming. Shout out Jay Balahan. Shout out Ambak dia mate Jonald Quartero. Na di kita mo ambak kay nako sa imabaw. Gakurog bi ako ga drive kay kuan kusog kay ang hangin. Pero sugal jud ta. Shout out na bike kwek dia naa labi nagmang libre ka. Shout out Rose Toliao, shout out Young EJ, yes drone. Na ako gimabaw, insakay kog apil. Shout out Juday Tamayo, shout out Jasper. Shout out sa tanan, shout out. Shout out Juliet Johnson, shout out Netsa. Kinsay mo sakay og apil na ako diri sa imabaw. Hala sige, magtugpat atong taod-taod.
Shout out, mamunit tag botilya sa Russia from Lang. Nahala, sige, mamunit ta, kita tanan. Magamping ha, magamping ta, kay maanod ta sa lain. Nice kayo, ayoton mo kumpiyansa, pangaligo og dagat. Shout out, Norvin Sumingit. Shout out day, Mariel Mutia Ejercito. Shout out, Mariel Abelo. Shout out, Joel Agot. Shout out, Chati Suan. Shout out, gikan sa Pluto, Scout Miming. Shout out sa Walay Uyab from Dexter. Shout out Saring, shout out Nelson. No, nagsugay ang balod. Grabe ang balod. Hello City of Good Life from Saring. Nawala man. Unsa may gisakyan ni Mubay? Nagsakay lagi kog bird, langgam. Grabe ang mga langgam karon sa kalangitan. And then, ang sa mga may uyab ha, stay strong kay basig madala mos balod nga wala na gid kay pag-asa niya. Shout out people of Roqueta. Shout out sa tanan. Shout out Ambak. Uy, ayop na Ambak kay murag mahagpong ta, ma-fault ta sa lain, lisod na. So manaog ta mga ka-people. So as we can see, gusto mo makakita sa ubos, sige, manaog ta. Manaog ta. Dili sa nya total pod. Shout out from Iloilo City lang. Boss, watch out sa ang uyab nga tuanas lain from Coronel. Shout out Kentoy. Shout out Matt Josh. Shout out Norvin Sumingid. Shout out sa tanan. Shout out people of Roqueta. As we can see, naata diri sa kalangitan. Shout out sa tanan guys. Shout out people. Grabe ang balud. Shout out mga Marites. Shout out sa mga chismosa, char. Shout out sa sige panlibak na mo pero dagan mig natabang, char. Shout out sa tanang mga ningbiya. Chat shout out po. Ha ha ha. Oh, grabe ang balud eh. Murag mapalit na padong sa lain. Shout out Karya, shout out Jake. Shout out sa tanan, shout out. Shout out Scout Miming, shout out Doraday, Clarin nga Paulina. Shout out John Reese, shout out. Shout out po. Shout out ko Kaitley Dominguez. Oh, shout out. Pa-shout out from Malinda, kuy naabot na diha. Nay wifi diha. Hala nay gahalo. Uy, wala oy. Ethel Diaz Johnson, shout out. Shout out na lang po. As we can see nun, indot na tong plaza og sugod, okay na may mga improvement. Shout out Vernil Jan, akong schoolmate. Shout out Coronel. Shout out. Shout out Bitaw Girls. Gusto mo makakita sa to ang street foods natin oh. Pero grabe ang balod bay. Shout out sa mga taga Lupagan. Ang balod bitaw mga ka-people kay murag ang tubig niya kay mo sulod na sa ato ang boulevard. Shout out sa tanan, shout out people. Nata karon nagsakay tag airplane. Nagsakay tag airplane mga ka-people, mga followers. Mo nang galupad diha, umaog gid ni. Shout out Edmar. No naay nag-surfing sad na diri oh. Naay ga surfing mga ka-peoples. As we can see, very nice waves. Sabay sa agos ng buhay at sabay sa alon ng buhay, charot. Salamat Guapo from Ethel Diaz Johnson. Shout out sa balod. High wind velocity, fly with caution. Oh. Dita mahadlok, mabalakag mawala ni kay dugay ramang nawala yung feeling sa to. Shout out kong Jonas. Shout out sa Hunasan. Hindi na makita. Guys, wala yung Hunasan ron. Ay, manaog naman dahil ko. Teka lang, manaog sa daytood ko. Pasensori kay sani. Kamera ra ni katong maglupad. Yes, katong maglupad. Shout out kong Cycling Faith. Shout out po kuya. Shout out. Nata karon, nata sa imabaw naglupad ta. Gitukan kog pako. Uy, shout out sa tanan na people of Roqueta. Shout out. Naagi ko dire kato nako sa imabaw. Shout out Talpak Boy from Pines. Uy, kinsa to? Nawala kinsa man? Kinsa? Shout out Emmanuel Abuton. Shout out.
Nandito tayo ngayon sa Oroqueta City Plaza. Manaog na jud ko kay kuana. Yung reklamo na itong langgam nga naog na ta kay strong wind warning. Ila mapalit magitas lain. Mapalit lain ito. Nindot kay ilang taon na mabalod karon ka people as we can see sa ato ang aerial view, aerial live. Very nice. Sige sa mga nangitag proven. Nara inyong ipangita oh. Diba mo na inyong ipangita? Muna, di ba? Muna siya. Oh, nadira na ha. Shout out kung Venjon. Shout out Venjon. Shout out sa tanan. So manaog ta kay murag kuan na. Apiki na ang panahon. Shout out from Usamis, Rachel D. Shout out sa tanan. Shout out. Manaog ta kay nanata dili sa ato ang planeta. Salamat kayo for watching our live. Manaog sa ako guys. Kay murag apiki na. Okay patak. Okay pa nyo langs. Mag-end ako sa akong live ha. Salamat for watching. Once again, this is your paboritong tambayan in the online world, people of Oroqueta with Admin Jan Lim. Shout out. Shout out.